kum dang ang bokin kumin sang ni somni panga po hei LED day chu kan lo thleng le ta reng maya alom om hle maya lalpan min swaya min ompuya that takin kan han thleng le mitin te do sangna sang ber kahlan a cheu chuanin kumdanga kan ti dan ang bokin kumina po LED day thu cha te kan han chiar chua kanga keini notice te hi tong chi khat ringot mai man chu kan a theilawa chu wangin tong chi ni tallin mizo tong le sap tongin LED day thu cha hi bua sai ania kan chiar chuak don ani chuanin ama sain mizo tongin kan chiar chuak anga hnua kan zo huna sap tongin kan ron chiar chuak le don ani LED day thu cha ilo chiar chuak ang o general LED day thu cha kum sang ni somni panga general LED day min swai thleng tu lalpai swa ming fakenom ro se North East India LED member zong te kan dei lo thleng hianin lalpai swa mingin chibai kan bu vek cheu ani in rong bol na kong tin renga lalpan swai cheu ro se hei tun tuma hian LED day thu cha kan han thon chuak le a engpo ni se kan ziak ang te local tina swai tu ten min lo chiar chwa sak ge turin kan ngen tak meu cheu ani general LED day thu cha hi kum sang ni som parok general conference voi som thum pariat na rorel number pali na chuan kum sang ni som pasari atangin general atanga thon chwa thin ni se alo ti angin thon chwa thin ani tin day thu cha thon chwa hun atan kum sang ni som pasari general conference voi som thum pakwana rorel number pangana chuan kum tin march tha chhunga district a thon tina thon chwani se ti in alo rel bok ani kande kan lomna hian in zan he na kan lalpai so kristan ne na ta khongai na le rem na te that na te chu omzel ro se North East India LED te alodin tan kum sangkha zakwa samruk pakwa ni in tuna hian kum samnga paruk kan lo ni beta reng maya ani day kan man tan na ero chu sangkha zakwa samriat pariat atangin ania day kan man chu kum somthum pasari na alo ni tareng amai ani ole general LED te hian local atanga general thlengin pathian shwaina in na satakin ma kan sonin na tam tak kan lo thok to thina kan shwai tu hmasa ten huai sen tak le chel takabulan lo tan na ra seng chhoze lin tu na po tho tur tam tak kan nei chowa LED ten tha kan tha thei don lo ani kan thil tum kausanin chanpui angai na lai pianga chanpui le chanchin tha the darna na chakzo kam hala ka ni theina na lo chanpui hi LED thil tum ani ti hian kan ti nget katin kan sia alom om tak meu ani tun tuma hian kan den chenin point claim han ziak zialan kan han tuma heng te hi local atanga district khengin arem chandan anga bozui ngai te bozuya ma lo la le turin kan ngenin kan be seitlat ani pakhat na day tholom kum sang ni somni panga LED day hi inrin ni ania local tinin kan man dan po ai nang vek theidon lova chuna in khom na mang theilo tan chuan tholom chungchanga te po har san na om theya engpo ni se local tin ten ruwa man na in siam vek to inarin oma kan lekha de thu cha hi chun lama in khom program mang theilo ten zan in khoma chiar chwa ni thei se tin kan tholom hi bial kal tlangin district a chun ro le mai tur ania district tina don khom atangin za asomnga hi generala anron chung lu don ani de tholom hi generala po tangkai taka manchin ania district tan alu em bok ani panina ni chan velo kan de polatan in khom tholom ba ka member ten kan ni khat lo chan ve lo kan lo pek thin hi kum sang ni so ma tang to khan kan lo kal pui to a de tholom nen tang kopin
Calvary Bible College CBC ti changklun nan te missionary support nan te general office mual puya son chwa ani don khan general building sak nan te man ani thina tin tuna Shillong Jinking mun UPC compound na CBC principal quarter lui general Kohhran puin guest house atana min enkol tir tuna guest house atana kan man mek enkol nan te kan manga heng zong hi member ten kan thora ani ti sia in kan lamang man tangkai zel turin theito pi so zelang u kan dei tholom le ni chan ve lo za somnga hi district tin le generala atangkai em ani tin tuna hian home chapel sakpo luat thein an pe tep to a hei po hi avai in tum theilo ma ila bultan nan kan khan led ten cheng noi ruk kan han pe ve thei te kha atangkai em a kan de tholom le ni chan ve lo kan pek sam chin te khan na thatak tak alo thok chin ani pathum na sponsorship chungchang scholarship khwang pui lam huna kan home nei chun SC home no pang sponsor chungchang hi apoimo hlea hemia tan hian North East India pungma led te tan kan lak zel apoimo hle ani tin sponsorship a hian kan ho tu ten an lo ram han danin district tin te target anga bituk om lovin kan mu zong atangin general led a chunglu turania chumi ron lut khom atang chuan home no pangten kuthem thiam na eizon na turle lo an lo zir chwavel theinan ti in skill development atan mun thuma thena mun khat chu Kohhran puin man min phal sak thina mun thuma thena mun ni hi Kohhran pui general a chon lu thin ani tin skill development atan mun thuma thena mun khat min pek thin chu general led 10 mun nia thena mun khat achan ve general executive fa kan dil angin sang hi somni pali atang khan min pe a kan lom hle ani kumina po sponsorship hi thanem ngai takin I boy pui le sha mangu district hi in sponsorship atana kan mu hi lo pot peng lo sam turin kan ngen cheu ani kumtin November Sunday first Sunday tholom orphanage polatana general executive in a laurat po hi SC home tan tho ania jing in khom tholom hi general executive in alla khom na general led te kota dangin local tinin led te jing in khom tholom hi kan lak khom tur ania bial kaltangin district tinin general led a alo pedon ani kan dan bu hi ina soi angin general led te kan financial year hi 1st January to 31st December zel ania chu wangin local atanga general thengin hei hi zom tur ani district tin te point general la sum pek lo tur ang chi zong kumtin December tha ralma in kan pethin don nya kum sang ni somni panga hi general led te kan kumpuan taimak na ti kha kan lamang reng ani ti sia ila kumpuan chungcha hian malakal le zel turin kan in cha le ani mishing sumlu chu taimak hi ani tufing te number som panina chang somni pasari ato beratan kum sang ni somni panga general led conference voice somli pasarina muntur asanga kan conference kum ania nisom October nisom atanga nisom pani sang ni somni panga lunglei farm venga nei tura led member te tam theyang berakal turin kanron som hal ani general led day him takle thataka mang theu turin du sakna kan hlan acheu ladies auxiliary department lalpan min shwaizel ro se klome like other years in 2025 or so we are going to have general led day. So on this auspicious occasion I want to read out the general led day message in English. So I am going to read it now. Blessed be the name of our Lord Jesus, who has led us to
the 2025 General LED Day. Greeting to you all in the name of our Lord Jesus Christ on this General LED Day. Wishing you abundant blessings from the Lord in your ministry. We request that leaders of local LED read this message in their respective local. The 38th General LED Conference Meeting, discussion number 4, approved that the General LED Day message should be issued from the year 2017, and the meeting discussion number 5 resolved that the message should be sent to every district during the month of March. May the grace, peace, and goodness from our Lord be upon you on this General LED Day. This year marks our 56th anniversary since the Ladies Auxiliary Department was established in Northeast India in 1969. The General LED Day was first observed in late 1988. So this year marks the 37th year of the celebration. From local to general, the Ladies Auxiliary Department has achieved many milestones and did many things under the guidance of God. The fruits of the courageous and perseverance of our previous leaders are being reaped. There we must keep going on. We have many missions to accomplish. We are delighted knowing that we stand firm in our main objectives to support the church whenever required and to support the church in spreading the gospel rapidly. On the occasion of our day, we would like to highlight some of our points to be undertaken from local to district level and take steps as per its necessity. Number 1, day offering. The General LED Day of 2025 falls on Saturday. As a result, the celebration program might differ from each other. There can be difficulty in collecting the offerings for some locals and cannot observe the celebration program during the daytime. However, we believe that the celebration will be observed as appropriate. We ask that this message be read out during the program whenever observed. Moreover, the offerings that are to be collected on the General LED Day are requested to be submitted to our respective districts through our section half 50% of the amount collected will be further handed over to the General LED, which will be then used effectively. Next, half-day salary income. Since 2010, despite the offerings gathered on this day, we have developed a practice of contributing our one-day salary income, which has been used for the development of CBC, missionary support, and for the relocated general headquarters at Mualpui. Furthermore, our contributions are used to improve our guest house, which previously served as the CBC's principal's quarters, situated in Jinking, Shillong, and keeping in mind that these are all the results of our hard work, and let us continue to do so. LED had donated rupees 6 lakhs for the construction of the chapel, and this donation had a great impact on building. The chapel will be occupied shortly. This reflects the effectiveness of the offerings and that we have offered. Next, sponsorship. It is essential to discuss the sponsorship of SC Home, our sole home located in Kolasip, Khwangpui Lam. It is important that all members of LED in Northeast India take initiatives to increase sponsorship according to our leaders. Resolve there will be no sponsorship to targets for each district, but all donations will be submitted to the General LED. 1/3 of all the amount collected
were used for the children's skill development, and 2/3 were submitted to the general UPC. We are grateful that the general UPC granted our proposals to raise the amount from the donations allocated for the children's skill development from 1/3 to 50% starting in 2024. It is therefore essential to allocate funds for skill developments so that children can learn a variety of crafts. We request that the sponsorship amount donated be submitted without deduction. The General Executive had declared that the first Sunday of every November's Orphanage Sunday and offerings collected of this day are allocated for ASC Hope. Collections offerings of this day will be organized by LAD, and the amount collected must be submitted to sections, which will then be handed over to the general LAD through districts. As per our constitution, our financial year is from January to December. Therefore, this must be followed by every local districts and general. Every districts are requested to submit all the general targets to the general LAD not later than December of every year. Keeping in our mind our theme for 2025, diligence, all are requested to take steps in promoting it. But the previous procession of hmans is diligence. For last but not the least, 47th General LAD Conference will be held during the 10th to 12th of October 2025 at Pham Veng, Lung Lei District. We invite all the expect you to to attend the General LAD Conference. Wishing you a very nice and productive General LAD Day. Thank you. Van ngayin kasing nun kwa harti o tatuan kwa lauvar to ro katsung ril nun atsaw zauta etsak na rin kanay silaw o van zeru salim law in hong to mayro lalpa itu tlung purtur hian katling silaw ma se ma ngay na thuk zia ka ngay to in ita na pen chuak lâu thấy cả lâu ni lâu cả thấy tóc mal lâu xóm rộ lal pa zuni par thing loa thu in ka ngak reng che eng chen nge mo ka nga don che kadam na le ka lim na chu nang chau ini kalvari gam do in min ti dam le ro lalpa itu tlung phur tur hian katling silaw ma se ma ngay na thuk zia ka ngay to in ita na pen chua lâu thấy ka lâu ni lâu ka thấy tok mal lâu xóm rộ lal pa o chung rila kana ka chau zo ta ka ching mi tui luang zong te hi inen ka then hun
chuan a hul tuang tra lai bangin I ang chung nuam a ka chol ve tuang lalpa I thu thung phur tur hian katling si lo ma se ma ngày na thuk zia ka ngày to in ita na pen chua lo thei ka lo ni lo ka thei tok mal lo som ro lal pa North East India Ladies Auxiliary Department LAD Day din kum som nga paruk na adina changa kum som nga paruk na ade kan man achanga kum som thum pasari na LAD Day mang tu te zong le mang ve theilo te po in zawa in lalpa I swa Krista mingin chibai kan buk vek che oa ti chuan he LAD Day hi lalpan ka ushan hautan mal som na thlen tu niturin atharin malmin som cheu ro se ti chuan general LAD I chuan LAD Day pualin program te mang ila ti in ruam man na asiama chuta chuan ke hi he thu cha soi tur hianin ruat kani a he karong bol pui tele pathian chunga po lom thu ka soi mol mola chuti rual chuan a hupur om hle in ka sha a eng thu nge ka soyang ti in karil ro boy hle meya karil ruwa chuan thu soi tur eng emote aron lut ve amai ro chu general LAD in kum sang ni som ni le pathum atanga thupui kumpuan thupui ta na kan nei I teimak na ti hi soi ila acha ang ti in thu ka ti tlua ti chuan teimak na ti han soi tur chuan mani in sit anadu meya soi tu tur tan nge po apoimo ani ti sha in keima po nang ni aya chabi ki mo felbi ki mo kan iwanga ron soi tur kan ilawa mi ti aya teima falbi kan iwanga he thu hi ron soi tur kan ilawa kan zawai ta na kan zirlai ma kan son theina tur ta na keima asoi tu nge tan po ani ti kha kan ron soi lang tel du ati chuan kan pathian thu a chuan Thessalonica thon khat bunga chang som pakhata chuan in fui tonin in ti so ton cheu ro u alo ti a chuwang chuan kan in ti so ton theina tur ta na he thu hi kan ron thlang ani engpo ni sila pathian thu kan chiarange petera le khathon pani na bung khat chang som chuwangin unau te u ako na le athan na che u chu tinge turin teimak chwa le zwa ro u chung chu in ti zongin engtika ma in tlulawang chu ti chuan Iswa Krista kan lalpa le chandam tu chatuan ramalu theina chu an penge idon si chewa athu kan chharte lalpan kan zatan malmin som sakro se hetilaya hian teimak na kan chwa chuan I pathiani na min than na le min ko na te I tinget tura teimak kan chwa le zwal apoimo thu kan mo a chu tiang anga teimak kan chwa kan ti chang chuan Iswa Krista kan lalpa le chandam tu chatuan rama kan lu theina tur kong ani ti min shil ani tu na pathian thu kan chiara khan ti chuan he kan kumpuan teimak na manghian district sang ma na satakin kan la a biala te lokala te chutiang ang chuan district theng khata te phei chuanin ati thalo man te in pe in na satakin crusade te seminar te laphwa te article in ja siak te chongchai te le kong sangin khatia angkhan in elna tha tuna hyang kal chhopui mek zel ania alom omhle meya khatiang anga kumpuan manga malakna nasatak mei kan nei na konga khan general LAD chuan thinlung le ti tak zetin lom thu kan soi tak mewa chuti rual chuan athu meya malatu ni lawa ataka hlen chuak tu nunpui tu ni tum cheu turin kan in fuin kan in cha
bok ni sela ti chuan tai mak na chu eng angkung in nge kan han soyang ti ka ngai to a thupui pathum angin han chen ta ila pakhat na chuan pon lam lang thei kunga tai mak na nita se ti chuan apahni na chuan ko shana rong bol na konga tai mak na ti in kan chen le a ti chuan apathum na chuan tharau rong bol na konga tai mak na kha point toi te in kan han soidon ani a soitur tap taka theyanga tai mak na konga chuan ti salam tai mak na te ko shana kan rong bol na konga tai mak na tur te po te tak te thlengin soitur a theyang amai ro chu tun huna a zong soi vek se na ni don lo wangin atlang pui chau karon soidon ani a chung atlang pui kan thena te chuanin pakhat na a ti sa pon lam lang thei konga tai mak na hallo soi masata ila ama sabira chuanin pakhat na chuan hrisel na tai matur chuan hrisel anga ya hrisel tur chuanin mani in uluka in sum theite alo nga ya kan thei tu ka kan in uluk pia lama nat na local te hi chu kan thu ni lawa pathian thu ni chuan chumi ani rual chuanin keima ni pon kan taksa hrisel na ti che thei zuk le muam te rui thei thil te khatiang akhan kan in thiar fili ma poimo a chu ko shandan po in min phut bok ani Thessalonica thon khat bung li chang saria chuan pathianin bol lo turin min ko si lawa thianghlim turin min ko zok ani alo ti a teima tur chuan hrisel na tha kan nei anga ya chu hrisel na tha nei tur chuan kan in uluka teima taka keima ni po kan in von angai ti na ni chu ti chuan pangdam pa ngai mani in todel tura chanlang na chang shelo chu le hel ching ti tur te hela nakina ti a ka ti me yang ti a khatiang anga hel ching kha chu mi pa ngai phalo de ulek an ninge yang in le lo bung bel le thom no von fai te le ti thiang hlim konga te nu hian nu ho te hian teimak kan chwa ringa nga ya chu kan rong bol na om reng po ni ti chuan apani le na chuanin khotlanga ti tur konga mishing kan ni chungin mani me na om thei lawa kan mi zo thu finga po lungpui po lungte ina kam ki lo chuan na om thei lo ati a chu tiang ang chuan kalo nei nung viau amo ke ma in kalo tlei thei viau a kalo khosa thei viau ani pon nakina midang te wa mamo hun midang te tel lawa om thei lo hun kha kan nei chin ani chumi ani awang chuanin sum le pai nga in midang te a in chung nung via po ni ilang nakina midang te mamo hun ka nei hun ta na po midang te lom tu kan ni ve hi apoimo a chu tiang anga chuan kaushan rong bol na pia lama mi chat ni that ni ate khatianga khanin theitop chwa midang te lom tu thil thati konga midang te en ton tla ka maswai tu kan ni hi apoi mo in achul ema tia angkonga hian mi chen khat chu mi chani thatni kal ngai reng lo ko shan mi tak si te hi zukhan om theya mole ma se khatiang ang mi ni lawa ko shana rong bol tu kan ni emo ko shan mi tak kan ni chuan kan ti mang mo chu in chen om kho ven na ko nga te mi chani thatni ate khar lu sun te nem tu te mi lom te lom pui tu te kan ni hi apoi mo ema chu ring tu ti om reng po ani ti hi kan shat to nu ma ni se kan shat non fo apoi mo le in ka sha a chuan tin adang le chuan soitur tak om a oma ma se atoi te in karon soidon ni kan soi mai thei ho lo tur chu dam lo kan ni kho a hian enge ring tu kan ni chuan tharau mi te kan ni a Pentecostal mi te chu ring tu kan ni chuan dam lo kan ni kho a chul arem chang sham ani chuan chongchai na hi man nge hi ti mak mo kan nei fo hi a thale in ka sha a chung ko nga te chuan tei mak kan chwa thar a chula kan lo ti reng chin le kan ti fo chin ani po in na sale zwala malam pa na chan kan lak apoi mo le in ka sha
ma ni ta na chanem ngai tak le teimat tak na kan tho chuan hlotlin na kan chang thei ani ti chu thui tak soi ngai lovin kan sha sa vek mi puitling chin tan chuan kan sha sa vek ani a soi thui vak ngai lawa ti salam tei mak na chu lo du tok don ta ila kan bible a po mishing sum lu chu tei mak ani ti in thu fing number som pani chang som ni pali a chuan min lo shil to kha chowang chuan engpo ni se mishing pon lam lan theina konga tei mak na chu kan soi tak ang khan mi puitling chin chuan kan sia ma ni chang ma ti po kan hai thiam ma se ma ni chang ma kan hai thiam a po hian midang ti ta na nok sakte khatiang ang zonga tei mak lutuk over le lutuk te po kha amoi lo ta ni chu chu tharau mi te ti o mani lawa tharau mi te mi ina min mu dan tur ata na moi ni a kan shat ang khan kan nun sham apoi mo tak meu mewin ka sia ti chuan thupui pani na a chuan kaushana rongbol na a ti kha han soi le don ta ila ring tu tha tuile tharawa piang thardik taklan chwa na masaber chu kaushan rongbol na hian ani tlang puyani a chan chu kaushan ho chu krista taksa ani tlatawangin kolosa bung khachang somni palia min shil kha mi piang thar chuan krista amanga yawangin ataksa kaushan ho chu hoisan theingai lo thin kaushan ho hi krista taksa ani ti kan chian tok lo wang hian kan lam chein kan ngai ne fo china kaushan lalpa rong kan bol na konga eng nge chan kan lak ngai na zwal eng angin nge teima kan chuanga eng konga nge ti te kha toite te in han soi le don ta ila a tha ome pakhat na chuan chanvo len konga ni na designation hemi chanvo kan nei kher lo po in kaushan hian kan ti thei tur ang tok ti tur te min tuk ve thina ni chu tiang ang hun te min pe a tholom khon de mo eng emo chanvo sang kan in ruatin kan in be thina ni chan na hun han ti anga te po hetiang konga hian Pentecostal mi te kan tlemin kan langai poi mo lo to kem ti tur in mun chen khata chan kan om fo thina ni hemi konga hian kan u naw kan chen om ti hau te hi chuan an ngai poi mo em meya an hun chan na hun mang tur poin an ram riak lai ni lai zan chan na hun mang tur poin an ram riak lai te po an ho nal du ni tin chongchai in khom te po van ram kai na na te fungan mang ta emoti mei tur khopin chanem ngai in tai mat takin an ti china ni chu tiang ang chuan ke ni po in LED in khom te committee te fe chwale bu fai tham khon te sep dang te tin faith promise pek te po niang chu khatiang ang khan kan chanvo ani chuan tai mat taka kan tho hian kan rongbol na kan hlen ani ti kan shat apoi mo hle ani china kan han chhar tak ang khan ming ko na le thlan na ti nge turin tai mak chwa le zwal turin kan pathian thu chhar khan min fuya ti salama kan te na chanvo sang ni a kan ngai shwai tu ni na te kan chel kher lawani theya ma se lalpa rongbol na konga hian kan ma ti tur te tai mat taka kan ti chuan shwai tu ni na chanvo changte nen khan lalpa nga ya chuan ang khat reng intia reng kan ni nge in karing ani kan chanvo lalpa rong kan bol na konga ko shana kan thil ti tur angte kan phak ang tok te chanem ngai taka kan tia digna nen lalpa thina ne na kan ti phot chuan he ta shwai tu lu ni na chanvo lian tak chel te nen khan lalpa mit muwa chuan kan intia rengang ti hi kan siat fo hi apoi mo a chu tiang ang chuan lalpa mu tlak lalpa ma a phar tlak anga kan thei tok chu a tei mak kan chwa fo hi apoi mo tak mewa mun pakhata chuanin bu fai tham khon tu hian hlo nein a khon an ti ni chu aza thlak le mea bu fai tham khon te po ko shan kan pui theina cậu sân tha ti chak tu kan ni angin cậu sân kan lo pui ve theina ania khatiang anga ti khan heleya
loman la zotu kan ni ang ti hi hlau om tak meu mewa Krista lam ena hlo ngai to lawa arong bol tur kan ni a tai mataka kalchang chang tur kan ni ti hi kan shat fo apoi mo a tin kan rin na awang ringot ni lavin kan thil ti wangin thiam kan la chang don ani zakopa le khathon a bung ni chang som ni palia min shil kha chu wang chuan heleya loman la zotu te zinga kan tel lo na turata na Krista rong bol tu Krista nung kan zuina ko shana rong kan bol ve na te hian mi fakle choi moite loman te be sei lo hian chanem ngai takin tei mat takin kan ti chin reng angkhan itize lang u ti kha a number pakhat na chuan lo ni ta sela tin apani le na chuan ni na chanvo len konga pol anga kan omamo pol amo ko shan anga chuan kan om chuan shwai tu omangaya ti chuan ko shana shwai tu na hi na thokor hak na ani ko shan rong bol na konga pui thiam ten he na hi he na thokor ha hian Krista taksa ko shan te min ma min ton pui ro ti in ni na te chanvo te min bel thina ni chu chanvo min pek chu how tu ni tur ni lavin ma shwai tu ni turin ani chanvo min pek hi chu wang chuan chanvo nei ni na nei te zong zong poina kan shat thar le fo thin tur ta na tha chu ni na le chanvo kan pui thiam te manga lalpan min pek hi mi te chunga in lak len nan te indu nan le hoi ar nan te anilawa thil thati tura mi te ma akala mi te zirtir tu tura ma shwai tu tur kan ni hi kan in shat non fo apoi mo tak meu mebin ka sha a ti chuan ko shan bel ngai lo te ko shan na mi hla te khatiang ang lalpan he na shwai turte chutiang ang chuanin heng ni na te hi kan nei ani heng ni na te hian akeng telani ti kha kan shat reng fo apoi mo tak meu mewa ni na le chan vo chaudu ma se tho huna enge phatna le soinoi tur sheviao si te hi kan ni ang ti hlo om ma chu chu amoi lo hle bokani ni na phadu mangsi lawa ni na lom le si ama se ni na ina aken tel ti tur duty o mapiang meya phatna tur soinoi stay em shwai tu te hi ni tum lo sham turani a chung chu teimang na khan akeng tel zel ani ti hi kan sha ta poimo kan teimang lo kan in thada na chuan kan ti tur te kan ti pe lawa tin ngai nep na te thin lunga alo om the ni chu wang chuan chu tiang ang ni lo tur chuan teima kan chwa fo apoi mo tak meu mewa petira le khathon pani na bung thum chang som palia chuan bol lo kai lo le soisel bo wa thamong taka kan om min mu theinan teimak chwa turin min fuya ni na kan chelani chuan kan ni na in aken tel ti tur le mo phur na te teimataka kan len himin ko tu du zong ani ti hi kan shat fo apoi mo a chuti rualin kan that chia ta wang le kan in thada kan du awanga ni na min pek te lo nar ngot le ma ni thlin lo na ngot mei lo vul len hi setana thang lo om tak ani ti hi kan shat non fo apoi mo hle in ka sha pathianin shwai tu ti kal tangin kan ti tur ti thei tur anga min ruat chan vo le ni na min pek te tei mataka kan be chang chuan kan len thei ani ti ril ru hi iputhar fawang u timothe le khaton pakhat na bung thum chang khata chuan tu po ko shan hau tu chan du chuan na tho tha adu ni lo ti a na cha thok tura kan in san pheka teima kan chwa apoi mo tak mewani ni na koramana khami moi na turingot ngai to alawa khani na ina aken tel ti tur te po kha enge ti kan ngai vena chumi ti tura ke mani po kan in san phek apoi mo ni chu ni na nei tu chau ni lawa ti tak zet ta thok tu ko shana po rong kan bol no ko nga apoi mo ni chu ring tu ti om reng ani ti hi kan shat thar fo apoi mo in ga sha ti chuan ko shana rong bol no ko nga kan soi point ni kan soi ta a point thum na a chuan thatho ko nga rong bol na a indile tiang ti sa ne kan la om chung hi chuan in tharau mi ni maila ti sana tho kan ban san theilawa pe lo chung po kan pen chwa fo te a chul fo chin natlan te in khom te mani in lum chwa samna mun shi om tak taka
kal ngai chang po atam mai heng kan han tar lan bak po thil si om tak tak paltang ngai hun tam tak a omang masi heng zong te hi Krista wanga kan tor ve tur ani ti sha in tai matakin lom chungin i thok je lang u hebrai bung som chang som ni panga a chuan then khati dan anga kanin khom te ban san lavin in fui ton zo kang u ni chu lo nai tel tela in shat in fui ton na sele zwa ro u alo ti angin jing tu te tan chuan kan in khom te hi kan chak na nar pakhat ani ti kan shat reng fo apoi mo tak meu ani ti chuan apalina a chuan tharau bo ve na konga tharau bo ve na konga khovel zonga kal ula thil siam zong ne na chanchin tha hi shil ro uti a thunu nung min chha tu iswa Krista thu cha keng tu te kan ni awangin kan jin pathian hi boral te zonga chandam tura lokal ani si a luka bungsom pakwa chang soma kan mu khamo ke ni pon tharau boral tur te ve konga le chan chuak tur hian taima kan chwa na sat le zwal avan poimo tak em tharau bo ve na thin lung pulo mi tharau mi chu ra nei lo thai ang inga tan ma changkai lo mo thai chang ra thei lo chu bok bon te samchok te po huana kan lo ching ta ma se ara lo chuan kum chuan in ra lo te se ama bak chuki ani mei chu tiang ang chuan tharau mi ni si tharau bo ve na reng nei lo tharau bo ve an ni tharau bo ve an ne in enge a om to sa te po tilung nur tu amo khatiang anga mi te ko shana an tuilo na tur rok khopa intita tua me nei tak tak chongching ang te kha ko shana hian om thei ani chutiang ang mi ni lawa tharau bo ve na thin lung pu a kristaril ru ang ke ma nia om tur chuan tharau bo ral tur te chan chwa du na thin lung pu a chu mi ti tura kan thei ang to kan phak ang to ka chan kan la ki apoi mo tak mewa kal chua ki ne mo ani lo le sum le pai tho in emo chongcha in emo khatia ang khan tharau bo kan phak ang to ka kan theina zon chewa chanem ngai takle tei mat taka lalpa ta na seng khom na thok sau turin led te pon kan phak tok ang te in sit lavin kan ti thei ang tok cheu hi pathian in min phut kan ti thei tok bak chu min phut ngai lawani chuwang chuan kan ti thei tok ang chewa te tai mat taka chan la sau turin tharau bo ve na konga chan il tharang u ti kha lo ni le ta sela ti chuan apathum na a chuan tharau rong bol na konga ti kha kan han soi le don ani tharau ko shan tharau mi kan in ti a ti chuan adik khop mei pathian ne na kan chong chai po in kan dil tam per chu tharau thiang hlim om pui na ni avan lom om te lul em ma se kan thil dil hi kan she chiang tok lo nge kan du tak lo ti mei turin pathian tharawin min han lo aman thei turin kan in pile pe tak lo thin hi apoi lai tak chu ani thin ani tharawa khata om turin kan pathian thu chuan min ti a tharawa khata om tur chuan taima ka nga ya ni ti hi kan shatel apoi mo tak meu kan rong bol tu ro pui tak kal masa te le tu na min la dam pui te po tam tak an rong bol na le an nun kong han chu chiang ila har sad na le be sham ngai na kong bum bo tak pal chang te tai mat tak ma lam pan shama khatiang anga tun hun thleng te tun hun min thlen pui tu te an ni deu vek me ni kan swai tu kalta te le tu na kan swai tu ni mek te po an nyang chu tiang ang chu ani a tai mat tak ma lam pan sham vek an ni chu tiang ang ani wang chuan lam fasha te manga in phat mar na hi nakina lalma a alatling zawangem lalma a hian kan tho puite kan rong bol puite laka kan phat mar na kha lalpa ma a hian thutling a pom ani angem ti hi kan ngai twa fo apoi mo tak mewa chuwang chuan engkim mutlang vek tu laka kan that chiat chuan lam le kan phat na hi atlin tok si lo chuan nakina
apoiluta an lati ang atia apoiluta ti hun a thlen ma nge hian tai mataka tharau lam pangrong bol na ko nga po theito kan chwa avan poimo tak em ti kha han soile tai le ti chuan tharau lam ko nga chuan engkungin nge taima kan chuang kan lo ti chuan pakhat na chuan chungchai ko nga han soi masata ila ring tu tan chuan kan ral thuam le kan chaknan har pakhat chu chungchai na hi ani tharau mi ni si chungchai ngai lo le chungchai in thlada chu nun khoro na bulani mo satyak thi lo le chungchai ngai lo chuan ro to mei ni an tia ma se hei tun lai chuan mei cha te pei chuan satyak te kan lo in thi ngai to vak lo ani ma se kan chungchai lo ero chuan kan nun hi a khorowa huat tur ko shana te kan zonga keima ni a thin ur te om ma a midang thil ti enge tikha kan vatia keima ni lam inte si lavin kan u nau kan rong bol pui te thil ti tikha kan vate tling mo thina ni chu abul pui ber chu chungchai kan in thada na wang ani ti ila kan soi swal tam om lave chu wang chuan chungchai in thada lawa thei to pa kan be chang nga ya zol nei ro pui dania la po kha a chungchai ya wangin anun na chan tur ani lain engkim ti thei pathian ne na ni khata voi thum chungchai kha aban san chuang lawani dania la bungruk chang soma khan kan mu kha mi huai kal ta te nuna hian chungchai thil ti thei na tam tak kan mu a tun aina sazoka chungchai na konga teimak kan chwa chuan kan be si phak lo thleng meimal som na pe khi kan pathian hian min tia ma a ui lawani chu wang chuan enga ma mang ang su engkima chungchai le dilin lom thu hril tel zelin in du na te chu pathian ne na shatirin omjok ro seti in philippi bungli charuka chuan min lo shila ti chuan adang le han soi le ta ila kan chan lak na tur tharau lam rong bol na konga kan chan lak le na tur ta na chuan bible chhar konga tharau lam akan chu tha lak na chu bible chhar tam hi ani kan tun lai kho vela chuan bible aya min him na nga jok mobile phone kan nei ta furmei kan hu ta furmei a hian kan bible chhar na tur hun tha min chu sak zawa kan hun all tur zong hi alu alan de u fe kan ni ber meya chu wang chuan bible chhar tai ma ko nga na sa zoka chan kan lak apoimo khop mei la phwa tu chuan o bible kanun na ber bible nang chau kadam na van kong min ko mu tu ka van ngai na tak che em an lo ti a van kong min ko mu tu van kan thlen thei na tur thu tha thu ro pui nun na thu in za na bu ania wangin enge kan shat na nar le nun dan tha thalo te khatyang ang zong kan mu na kong bible char konga teimak kan chwa le zwal atul le mei ti chuan apathum na a chuan tharau rong in bol sak ton na konga kan tile a kan mi ma sa ti rong in bol sak ton dan te an rong bol dan te an soi kan she fo thina tharau atanga khul chuangai kan u nau te saltan na nei ti an omin kan en liam satlia me hian thilpoi tak athleng thei ani ti hi kan sha ring apoimo ema tharau ko shan lalpa fakalam mi te kan ni a lam konga te teimak kan chwa le zwal apoimo khop mei tharau saltan na nei te po luchunga kun ngata in rong chai han ti ang chi te po Pentecostal mi te zia ani a chu abul chan tu tur chu pa ho chuan an chan vak ring lawa nu ho te led te kan ni ti hi in she thar leila tharau lam mashwaya po led te zel hi tharau lam mashwai nei cha khoi ko na po hianin ani thin kha hau chan ila thar leng u pa ho lam nunga zui tu ni lawa nu ho lam mashwai tu led lam mashwai tu ni zat thei tur te po hian teimak i chwa tharang u kan in chunga enge mohar satna lung oi lo na deu mo fa te laka thin jim na amo pasal te laka lung oi lo na deu te kan lo nei ni po in lalpa mai cha ma lalpa chi bai buk tur kan kal te hian hau lalpa thin lung le ti tak set kan au rual khan ama fak du na thin lung khang kan phur rit zong te pathian ne na lan chunga thin lung le ti tak set ama fak na hun kha man itum thar le tiang u kan fak chin fo kha i fak zelang u tai male zwalin ti kha fo in na hian led day
pual ani angin abikin LED te tana kan soi ani thu kan soi te kan chhar te lalpan kan zatan malmin som sakro se hello me